gegelan adi tuseng ngidayan belingan kebang untuk tresnanet di hati sekadi toya ane memargi gelis itu umpama yang sayang beline sulap kapening ragana dine nesta terdati kungan impian beli ngorahan sejujurne rasa tresnane metanam di hati dumah dada ngisinin kena beline belinya dia ngaenang adi bagian margi gelis itu umpama yang sayang beline sulap kapening ragana dine nesta terdati kungan impian beli ngorahan sejujurne rasa tresnane metanam di hati dumah dada ngisinin kena beline belinya dia ngaenang adi bagian jani beli ngorahan sejujurne rasa tresnane metanam di hati dumah dada ngisinin kena beline belinya dia ngaenang adi bagian